ambwa ati Rugaju atukurikirana Umuwinga wavutse tariki 16 z'ukwa gatandatu 2006 umusore upima metero 1 na santimetero 74 umusore ufite imbaraga ni Umuwinga ukina akinisha ikirenge cy'iburyo bawita winger striker no kuvuga no forward yatsinze ibitego 10 muri champion na Burkina Faso mu ikipe ya Ziracitse atanga imipira 7 yavuyemo ibitego kandi match enye za nyuma muri champion ntabwo azikina yazora mu bitego 17 no mu Burkinabe ari guhamagarwa muri equipe nationale yabo nkuru ari kubundi yakineye abato ba Burkina Faso bose kugeza nubwo na equipe cani yabo yayikiniye uyu Umuwinga hatari equipe akina mu Ziracitse ni umugabo w'umukoroneri ukomeye cyane muri Burkina Faso antambwe atafite n'umugore mwiza cyane w'inzo ati umukoroneri arakomeye cyane ati uyu mukoroneri equipe ari Hilal ya Ibenge yari ipimye arayibwira ati udafite inoti $200 nta kintu nganira nawe equipe ngo ya Ibenge yageze ayitanga $150 barayangira usibye ko Ibenge yanayivuyemo ari Hilal igihari EPR binyuze muri Watara barambwira ati tubarize matakwa ibikenewe kugira ngo tuzane uriya Umuwinga w'ishanyarazi hatari kuko uno mwana izo match enye za nyuma atakirinye yari yagiye mu Bufaransa mwigerageza mu ikipe yitwa Twayo mu Bufaransa agezeyo akora test amara ibyumweru 3 amwe ati taha tuzagusubiza iri pareke wenda tatsinze iyo test mu Bufaransa ariko ni mu Bufaransa nyine ni Umuwinga utsindisha indyo imoso narebye highlights yitwa Jacques Pantalon yitwa Jacques Pantalon Pantalon yitwa Jacques Pantalon kandi nayo byazanzanira Pantalon Jacques Pantalon ateye ubwoba ni winga hatari atego atera makufura ni ruvumbu ugenda kuri kufura Jacques Pantalon ibyo $150 yitwa Jacques Pantalon Diala 200 apel zabire ahubwo se ni Pantalon ni Pantulu rugangura soma Jacques Pantalon Diala Pantalon Diala ni Jacques Pantalon Diala yabakenewe ni murebura afite imbaraga n'umusore ifaranga saba apel bayibwiye bati barayibwiye bati ni mu $200 mukamuhereza umushahara $800 buri kwezi aramanuka Inyarugenge afata uruhande rw'ibumoso kuko akinisha indyo niba abandi ngo yavuye mu kibuga adatsinze ataharira gusa ibitego 10 yarabitsinze assist 7 ngo abantu badoda abantu bafite ubumenyi mu kudoda incundura bagiye kubona akazi bamwita bazajya zica buri munsi Pantalon Diala ejo ndabazana undi mwataka watakisha imoso ufite impungenge kuri aya mafaranga yamukandagira ishaka amafaranga yamukandagira irashaka gusinyishiriza rimwe n'abana b'abanyarwanda ibiganiro ngo biri kugenda neza Frankly saying ne bahagaze mu $200 kuza muri apel byaba bikubye mu manyarwanda ari $284 oya bawamu babita Jacques Pantalon $800 nangaye mu manyarwanda 8 wo bamuhemba kumuhemba je vais bien ariko recrutement ariko nyine none se kukeneye umukinnyi ukomeye wabigenza hanyuma ku munsi waje kwizigira indi nkuru dusize muri Rayon Sport mbabonje abanyarwandakazi harimo intambara ikomeye hari umugabo ugomba guhabwa akazi president aravuga ati ntako muha vice president umwe akavuga ati urakamuha muvunya akavuga ati mwe mubiganiraho nge mbaye ngiye ku ruhande uwo mugabo mutoza aramushaka muri murera ibintu birakomeye kuri uwo muntu ntirirema ngo ataraboneka nta recruitment maziza reka twiganire tuzamuganiraho n'uwo mwataka wa peri Prime Life Insurance nayo tuba twayitumiye kugira ngo ikomeze guha ubutumwa bwiza abanyarwanda cyane harabo tuzi benshi hari nabi ibiganiro birimo biragana ku musozo ariko ikibazo kinini cyane abantu babibaza ni Rayon Sport ku kintu kijyanye n'amikoro buri gihe ni Rayon Sport nyine ikora ibintu byayo yaba ibura imikino 5 ngo isoze championnat abakinnyi bagataka inzara bari bayoboye bakadropinga forme bugacya mu gitondo kumva ngo abayobozi bashwanye bugacya mu gitondo kumva ngo prime ntizabonekeye igihe Rayon Sport ngo ifite strategy nshya
igiye gushyiraho zatuma ibona amafaranga yaba mu ya rekiritoma ndetse n'amafaranga yo gutunga ekipe. ngira ngo ni ibintu byaganiriwe mu nama yabaye tariki 6 igahuza abayobozi ahanini nyine abagize Assemblée Générale ekipe ya Rayon Sport, abayobozi b'amafani club yagiye atandukanye, aho bareberaga hamwe by'umwaka washize ndetse na gahunda z'umwaka utaha 2025-2026. Baganiriye rero ingingo zigera nko kuri 3 aho abayobozi bagaragarijwe raporo y'ibikorwa ahanini by'amafani club ya Rayon Sport, nk'aho bavuze yuko fan club zatanze umusanzu ungana na miliyoni 90, urumva mu bijyanye na prime z'abakinnyi. Hanyuma banavuga ubwo bagendaga babaha raporo banatanga miliyoni 2,500 mu bikorwa nakwita biri sociale bagiye bakora, miliyoni 2,500 aho baremeye siko bavuga umubyeyi witwa Goreti wo mu karere ka Musanze, bamwubakira inzu rwose, bamuha n'igishoro atangira na business rwose ngo ubu ngubu bameze neza. Hanyuma aba bantu bo muri fan club rero bo muri fan base ya Rayon Sport bakaba baramenyesheje ubuyobozi ko nibura uyu mwaka utaha ngo bazava kuri izi miliyoni 90 bari batanze bakagera kuri miliyoni 120 binyuze mu kuzamura imisanzu ya fan club zatangaga kugira ngo bakomeze kuba hafi ubuyobozi. Kuva kuri miliyoni 30 ubwo ni uruhare rwa fan club. Hanyuma ikindi kintu uyu mwaka 2025-2026 hagomba gutangira igikorwa kibanziriza umwaka w'imikino cyitwa ubururu bwacu agaciro kacu. Urumva nkuko bisanzwe rero hangaha amafani club abafana muri rusange bagira uruhare mu by'ukuri mu gukusanya amafaranga. Ibi ni nabyo bibuka neza cyane ko mwaka ushize 2024-2025 ariho hari hakusanyijwe miliyoni 26 zo kugura Keve icyo gihe yifuje miliyoni 40 mu myaka 2 ariko haboneka 26 asinya umwaka umwe. Siko bimeze riga. Urumva hanyuma rero ikindi kiri ahangaha ariko ibi bintu bya Keve ngo byatumye rwose aba bantu bo muri fan base Rayon Sport batareba ijisho ryiza ubuyobozi ngo kuba butarabashije kuzuza amafaranga ya kapiteni muri Keve, ndetse ubu bikaba biviremo ikipe no kumutakaza akaba agiye kugendera ubuntu nk'uko bivugwa. Ntabwo abafana bishimiye kuri iki kintu kuba amafaranga yabuze kugira ngo amusinyishe 2 nyine ngo abayobozi barayabuze muze 40 kandi fan club yaratanzwe rwaye. Urumva kuki mutakomye. Hanyuma rero intego y'umwaka muri gahunda ngo y'ubururu bwacu fan base biyemeje byibuze gushaka miliyoni 50. Miliyoni 50 iyo niyo ntego bihaye kuba ari imbere mu gihugu. Urumva miliyoni 50 ko ari imbere mu gihugu. Hanyuma buriya Rayon Sport ifite fan base ikomeye cyane muri diaspora. Byibuze baravuze bati twebwe tugiye gukora campaign byibuze mu ba diaspora turashakamo $100 by'idolari, byibura $100 by'amadolari. Rwose baravuze bati icyo ni ikintu rwose tugiye gushyiramo imbaraga. Miliyoni 50 imbere mu gihugu, $100 by'amadolari aba diaspora. Sinumva baba bagize miliyoni 200. Urumva ingingo ya 3 babonye $100 by'idolari ni miliyoni 140 na zinga. Ingingo ya 3 ati uko ubuyobozi buhagaze mu mikoranire. Aha ubuyobozi bwabajijwe ibibazo abafana bumva hirya no hino bijyanye no kutumvikana kw'abayobozi mu mikoranire yabo. Iyi nzego ebyiri arizo board of the directors yobowe na Muvunyi ndetse na Dr. Rwagacondo ndetse na committee executive yobowe na Tadeo ndetse na Prosperi. Kuri iyi ngingo ubuyobozi bwasobanuye ko muri stati nshya harimo kugongana kw'inzego board na executive ku bijyanye n'imikoranire, bikaba biri mu byatumye Tadeo nk'uko byavuzwe mu minsi ishize ko yandikiye RGB asaba ko stati nshya itahabwa agaciro kuko igonganisha inzego, ahubwo ko habaho ko yanononsorwa ikavugururwa ikagarurwa mu banyamuryango igakosorwa. Urumva
hanyuma Tade yavuze ko iri gukosorwa na RGB ko vuba izaza kandi isobanutse itagonganisha inzego. Ibyo nibyo ngo perezida yabibwiriye mu nama. Urumva n'ibindi byinshi barabikomeza. Hanyuma banamenyeshejwe ko kandi igikorwa cya Rayon Day kizaba hagati y'itariki 26 z'ukwa karindwi na tariki 9 z'ukwa munani. Aho hagati aho kunyana 6 z'ukwa karindwi na tariki 9 z'ukwa munani hagati aho muri ayo matariki ikazabera mu mahoro, ndetse bikavugwa yuko rwose hashobora kuzaberamo match. Baravuga Yanga niyo iri kuvugwa cyane, baranayandikiye bategereje ko ibasubiza Yanga. Ariko ngo hari n'indi match bari gupanga ya Raja Casablanca mu mukino wa gicuti mu rwego rwo kunoza imibanire y'amakipe yombi. Muribuka ko iyo Raja Casablanca yigeze kuzana wa mukinnyi niyo ntuza yaturutse muri ya mwana Youssef Rab. Yego, ubwo ni match ebyiri zitandukanye. Yanga ishobora kuza kuri Rayon Day mu mahoro, Raja Casablanca bakazakina umukino wa gicuti n'amakipe akorana. Yanga no muri Tanzania birimo birandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye ko Yanga Africans, murabizi ko muri hari ikibazo cyavutse muri Tanzania cy'umukino wa Kariako Derby hagati ya Simba na Yanga. Tariki 15 niyo tariki yari yashyizweho na Federation y'umupira w'amaguru itegeka Yanga na Simba gukina iyo match. Yanga murabizi ko ejo mu ndara makuru yasohotse kwa mbere ko Engineer Hersi yavuze ati iyi match ntituzigera tuyikina nayo. Bashyizeho conditions zikomeye. Yabonye ari kamwe bashyizeho ingingo 3. Ari kamwe umuvugizi yaravuze ati twebwe nk'ubuyobozi bwa Young Africans umva ibyo dusaba. Icya mbere ubuyobozi bwa ligue yiwabo muri Tanzania bwose bubanze